Salibonani. Salibonani ngegama lenkosi. Siyabonga ukuhlangana ngesabatha namhlanje singabaphilayo. Kule challenge eyodwa kuphela. Ukuchumayela kuqanda. Then kulobuhle obubodwa futhi. Challenge ekhona ngeyokuthi xa usuqhuqiswa ngomqanda abantu bawuqhuqiswa izono zabo. Then okuhle kwakhona ukuthi abantu abalandi. Ayikho kuhle kwakhona. Angazame njani lo moya uvusa. Yakuvusa sibili. Ungazibona ujumeka kulo moya lo. Ubuthongo bakhona. Bayabule power la shoot bayabule how many megabytes. Le gigabyte. Siyabonga singakangena enkonzweni yethu. Uzimemezelo ozilethileyo ukuthintile ukubana siza kukhulekela izihonqo, sikhulekela uhambo oluhle, impila kahle, sikhulekela laba chumayeli labaza kufundisa wonke. Ingxenye ngizaqala ngifunda ivesi bese sikhuleka. uEldudube uza kusikhulekela. Gcinani uDeuteronomy chapter 16. Njengoba vele siqala mhla ka-16 izihonqo ngono sifunda uDeuteronomy 16. Deuteronomy 16 verse 18. Gcinani umkhosi wezihonqo okwensuku eziyisikhombisa ngemva kokubutha amabele enu ezindaweni zokubhulela lezokuhluzela iwayini. Thokozani emkhosini wenu. Alalela abantu abaqanjwa la. Lina amadodana enu lamadodakazi enu, izinceku lezincekukazi zenu kanye labaLevi abezizweni, izintandane kanye labafelokazi abahlezi emadolobheni enu. Okwensuku eziyisikhombisa thakazelelani umkhosi kuThixo uNkulunkulu wenu ezindaweni ezakhethwa nguThixo. Ngoba uThixo uNkulunkulu wenu uzalibusisa esivunweni senu sonke kanye lemisebenzini yezandla zenu ukuze kupheleliswe intokozo yenu. Amen. Likhona bathandekazi. Amen. Kanje kuthi sihambe ngeFriday lapha kuthi sigcine 3 days andi. Kuthi okwensuku zingaki? Eziyisikhombisa. Awutshoni nibuye ngeSabatha ukuthi okwensuku eziyisikhombisa. Likhona bathandekazi. Kuthi endaweni uThixo aza kuyikhetha. Lo nyaka alingathi yithi vele eSabatheni siyakhuleka bese sikhetha uThixo siyakukholwa ukuthi uyasithungamela. So lo nyaka silapha esikwasikamba ngitsho bene. Then ngendlela okubalise ngayo la, ngendlela endilalele ngayo akusali muntu la. Ngoba siqanjwe sonke vele imali yokuqala endlela lithe lina. Wasokuqanjwa kwaqala amadodana namadodakazi enu lezinceku zenu lezincekokazi labo bonke abantu kuthi lo emzini osemzini wenu kumele ahambe usuka sihambe. Kuthi khona uNkulunkulu azalibusisa kusivuno senu nasemsebenzini yezandla zenu. Xa lisingayilimi emsebenzini yezandla zenu, uNkulunkulu ukhetha umsiye lapha ayisibusela khona. Then singakhona ngane singafiki silahlekelwe injongo bathandekayo. Asenzeni esikubizelwe. Kokube kubi uzwa abantu bethi hayi mina ngiye ezikonqweni angilakudla. Sengathi uyasale ngadli lapha iviki yonke. Kuba haya ngiye ezikonqweni angilazigqoko sengathi uyasale enquni iviki yonke.
asikudla sigqoka kodwa siyakhonza uThixo sisehlala. Likhona abathandekayo. So asenzeni konke kumele sikwenze. Akunamuntu lesizathu esibambekayo sokundovula ezikhonqweni. Ngoba uthi kulezi khonqo lonyaka wakwazi last year. Likhona abathandekayo. So akunamuntu lesizathu sokungayo ezikhonqweni. Asambe. Babudume sicela isikhulekile. Ukuthi uThixo asiphathise asinike umusa wendlela. Izimoto esihamba ngazo zingasiniki ihlupho. Asigcine futhi sibe lempilakahle sikhona ngale. Kunye lezikhuluma ukuthi uNkulunkulu azinike imessage esifaneleyo ngalesi sikhathi. Baba semphakamiseni ekhaya. Siyabonga Nkosi. Isipho sempilo. Nkosi Sikhongo siqalisa kusasa. Wasilaya ukuthi asibogcina lezi zinsuku ziyisikhombisa ngokuqala kwazo unyaka ngonyaka. Sibhalisa udumo lwakho, sibhalisa imilayezo yakho. Siyasukuma endaweni ezithiyeneyo. Endaweni ezehlukeneyo uSathane uPelisho usicela umthatheni. Sekuyise lapho kwachitheka khona igazi asisiza esikhonweni. Sifikele kukho konke okungasiphambanisa asikuthele khona ngayo. Yilo okwenzakileyo kwezinye indawo akungenzakali sibasikhathi. Sicelayo Nkosi ukuthi indlozi zakho esikhona ngayo lapha konke lokusakhela asiseluse sikhangele izibusiso zethu esizakwamukela khona ngale lesizazamukela seziphendukile sisuka khona. Esikucelayo Nkosi ukuthi ibalathi munye ngamunye esizakuba sikhona ngale. Nkosi usiphe izibusiso ngokulinganeyo munye ngamunye ozabe efike khona ngale. Sikhona izisebenzi eziphathisileyo izinkwa ezifaneleyo baphile impilo eqondileyo aze bazosimpa basabele njengokuba kuba kwakho. Silabo abagulayo phakathi kwethu esicelayo ukuthi uqotha imikhuhlane esihlanganyela sonke ezibonweni. Siphelekezele kube nathi uziphenduke lathi. Nkosi kukhona okwenzakeleyo ungabe kusidilile ezinhliziyweni cela khonokho kususele eceleni. Ukuze sikuzwe kakahle xa ukhuluma lathi khona ngale. Vula indebe zethu ngabomoya obesusela konke okungasiphambanisa ukuthi sisuke sigcwalisile izitsha zethu esisuka lazo lapha zingela lutho. Cela ukusuka zigcwalisiwe nalapho kugcwele khona isono sisuse ungene okufanele kube khona ukuze umnyaka nxa siwuqala ngeviki elilandelayo siwuqale Nkosi sile mandla amanene siwathweleyo njalo senze isidingo sakho sibe siphumelela indawo. Esikucelayo Nkosi ukuthi ekuhambeni kwethu nokuphendukeni kwethu hamba lathi. Izitsha zethu kasingabhoko ukuze sibuye sithwele sonke sisuka lapho khona ngayo. Siyabonga ekuseni sithembele ukuthi konke uzasenzela khona. Indlebe uyasivula lengqondo bese sipha ukuziphatha phambi kwakho. Size sibuya singabahloniphekayo gqoke wena ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga. Ingxenye okunye engingakutsho umdala ebandla angakuthintanga kuzimemezelo. Lesi simemezelo kumele sibe khona iminyaka yonke ngesabatha yokuvukela ezikhonqweni. Esokuthi liphendule nini lingayipheka. Liphenduke emini lingayipheka ngazana. Kanti kuyacaca. Bomama angilizwa. Bomama liphenduke lingayipheka likhona. Ya siyabonga. Ya. Okungathengwanga asathenga ilanga lingatshona. uJesu wathena sasikhulekela ukuthi kubaleka kwenu kungabi sebusika loba lisabatha. Kodwa mina ngithi ngikhulekela ukuthi kubaleka kwenu kungabi isabatha sivukele ezikhonqweni. Siyabonga. Isikhathi sami sithi sona ngisalele 25 minutes. So ngizazama ukuqhuma intshumayelo yami ukwenzela ukuthi ungaphuzisa abazalwane. Ayikhona ukuyapheka ukuphuma. Likhona abathandekayo. Amen.
Isihloko sethu sithi sona, who shall be saved? Ngobani abaza kuphulwa? Kumbe ngobani abaza kusindiswa? Iyaxoxwa indaba kuthiwa amanye amadoda ayesemsebenzini lapha abasebenzela khona. Nge-lunch hour bayahlala phansi bavule ama-lunch tin abo ukuthi badle. Nxa bevula ama-lunch tin laphana ukuthi badle, wezwakala enye indoda inxapha ngesikhathi ivula i-lunch tin. Ekunqapheni kwayo yabe isithi yona, lichakada futhi. Kuthiwa omunye wayeseceleni kwakhe wasesithi yena, indaba ungacela unkosikazi wakho ukuthi akufake lokunye okungasochakada. Wezwakala esithi yena, ngila nkosikazi. Wasesithi yena, kanti manje okuphekele lunch tin le imbani? Wabe sithi yini? Izikhathi eziningi abantu izinto abacomplaina ngazo ezibakhathazayo yibo abaziqalelayo. Into eziningi abantu abakhala ngazo bazenzela ungakudingisisa. Imbangela yalokho okunengi okusihlukuluzayo yimi. Ngangizwe abantu bexoxa nxa kukhulunywa ngodaba losindiso kudala phila. Uze bethi bona ungangihluphi kakhulu. Ezulwini kulamagedi angu-12. Kuthiwa umuntu uzangena ngegedi elikhomba isimilo sakhe. So ngilama-chance amaningi okungena ezulwini. Ungaze ubone mphila ngisenza nje, ungazikhathazi ngami. Mina nxa ubona ngilesono leyasi ngizangena ngegedi likazulu. Likhona bathandeka. Abantu baqhubeke baphile esonweni, abaze imkhakha yonke yezono, babe sebesithi bona mina ngizangena ngegedi likazulu. Yebo liqinisa khona ngo-12 amasango Jerusalem entsha. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje lesicubungule mhlawumbe ngenxa yesikhathi ngifuna ke sidobha ababili kuphela sikhangele ngamasanga amabili bese sibona ukuthi singavunana. Ngoba uThixo nxa enika umuntu ibizo kukhona thize abe kubonile. Abesesitsho ukubana umuntu lo ngenxa yesimilo sakhe ufanele ibizo elinje. Khumbulani uJakobe uphilizo kuthiwe lo uzathiwa ngu-Israyeli ngoba ebindane loNkulunkulu waqoba. Khumbulani uJoseph uphiwa ibizo kuthiwe lo uzathiwa ibizo lakhe nguBarnabas, okuthi uthi son of encouragement kumbe son of consolation, ngenxa yokubana sikhona isenzo thize esihle owayesesiphile. Ake sidobhe ababili, mhlawumbe singakhangela uRubheni loGadi kuzasincedisa. Sihlobo zami ezithandekayo, ingxenye singahle sisungule ngevesi. Funda ivesi lethu lokuqala kuGenesis, sizwe ukuthi uThixo uthini ngoRubheni. uRubheni ulizibulo lami, amandla ami, isibonakaliso sokuqala samandla ami, ukuphelela ngodumo, ukuphelela ngamandla, ukuhlokoma njengamanzi, uhlokoma njengamanzi. Ngawuyi kuba liciko ngoba wakhwela embhedeni kayihlo, waya phezu kwesihlalo sami wasejolisa. Sihlobo zami ezithandekayo, ukuba yi-firstborn, ukuba yindlalifa emuva leko-Israyeli kwakulama-privilege mhlawumbe amathathu. uRubheni njenge-firstborn wayenama-privilege amathathu ayephambi kwakhe. Okokuqala, ukuba yi-firstborn kwakumele wena nxa sokusabiwa ilifa uthole
uRubheni yena wayengokwesithathu okwakumele akuthole ngesizathu sokubana wayi-first born. Okwesithathu lokho ayekumele akuthole yikuthi uRubheni kwakumele abe nguye ozazala uJesu. So inzalo kaJesu kwakumele isukele kuRubheni. uRubheni nxa uJakobe esemdala esebiza abantu bakhe ukuthi ababusise, uthi Rubheni wena ulizibulo lami, Rubheni wena ungamandla ami, my might and the beginning of my strength, the excellence of dignity, the excellence of power. Ay, umuntu omdala abesesehlisa iphika akhulume ngelizwi elivevezelayo verse 4 kaGenesis 49. Abesesithi yena unstable as water, Okay. you shall not excel. Okay. Rubheni ungamandla ami, ulizibulo lami, akhulume konke lokho. Abesesithi what challenge ekhona ngoRubheni? uRubheni uyaphuphuma njengamanzi. Esizidele sithi uyabuka njengamanzi, awuye kuphumelela. uRubheni isihlobo zami ezithandekayo, kulezinye izono esithi singazenza lapha emhlabeni, silahlekelwe ngama-temporal values, silahlekelwe ngezinye izinto okade kumele sizithole futhi emhlabeni, silahlekelwe izinto kulezinye sithi singazenza, sihle silahlekelwe lizulu lisilahlekele ngoba sehlulekile ukuzivuma. Kodwa ezinye izono singaze sizivume, kukhona okuzasilahlekela lapha emhlabeni. uRubheni bathandekayo, uRubheni ulahlekelwa kuyini? Number 1, kumele athole i-double portion. Kwamlahlekela yabe siya kuJoseph. Okay. uRubheni bathandekayo, kwakumele athole ubupristi ngoba yi-first born. Kwamlahlekela ubupristi bayendlini kaLevi. uRubheni bathandekayo, kwakumele abe yi-progenitor kaJesu. uJesu azalwe endlini yakwaRubheni. uRubheni kwabe kumlahlekela lokhu kwaya koJuda. uRubheni ulahlekelwa izinto lezi ezintathu ngoba uRubheni ewonile. Utheni uJakobe, Rubheni wena ukhwele phezu kombheda kayihlo walala lonyoko. uPaul xa ekhuluma ngezono ezinjalo uthi izono ezingekho ngitsho nakuba hedeni. Rubheni ngenxa yesono lesi awuyi kuphumelela. You shall not excel. Uyabuka njengamanzi. Sihlobo zami ezithandekayo, ngine challenge even ichurch kaThixo esikhathini esiphila kiso. Kulezinto esithi nxa sikhangele siyazibona ichurch ezitshengisa i-excellence. Indlela ama-pathfinder ethu aba-trained abamatsha ngayo uyabona i-excellence. Indlela ama-uniform women's ministries lawe-youth ministries nxa liwagqokile bathandekayo siyabona i-excellence. Indlela elibala ngayo iBhayibhili analyze ngayo i-spirit of prophecy, we see excellence. Indlela bathandekayo esidecorate ngayo ama-churches ethu, we see excellence. But umbuzo khona, are we going to excel? Yinto engikhathazayo. Siza kuphumelela yini? Siza kuphumelela na? uRubheni ufana lo, we see some acts of kindness. Kukhona esikubonayo uRubheni awenzayo. Siyakhumbula ngolunye usuku uRubheni uphathela unina izithelo zamamandrake. Siyambuka uRubheni ngalokho bathandekayo. Siyamkhumbula uRubheni, that is excellence. Siyamkhumbula uRubheni bathandekayo ngolunye usuku nxa abanye abafowabo sebeceba ukubulala uJosepha, uRubheni uthi umfana kangabulawa. We see excellence kuRubheni. Sihlobo zami ezithandekayo, kodwa uRubheni onjalo nxa umuntu omdala ekhuluma uJakobe eselele embhedeni uthi thou shall not excel.
Lezinto esizenzayo as a church. Indlela othungamela ngayo department yakho seek excellence. But umbuzo engilawo ukuthi kambe uza kuphumelela yini? uRubeni i-challenge yakhe ukuthi uhlupha endalo yikuthi uRubeni wayengasomuntu omandawoni. uRubeni wayetshintsha wayexhuma wayengakhali uRubeni ukuthi ube ngaphi. Kulabantu abanjalo e-church abakhali ukuthi babe ngaphi. Bayatshintsha bayele phambili emuva. Kuthiwa kwenye i-church babe senza ama-pledges. Kuthiwa kule guest day lapha so kuza sifuna i-10 kg yerayisi. Wathiwa munye babaka phansi isandla lapho umoya wathi hayi ingazikhathazi. Mina ngizalinika i-10 kg yerayisi. Kuthiwa abazali bathi amen. Manje ngabe uBhidi wasecabanga wayesazi ukuthi umoya vele i-10 kg yerayisi lekasoka ilethe. Kodwa kwakunzima ukuthi ayangise umoya phakathi kwabantu. Wabe sithi hayi 10 kg kayisoka ikwane man. Indaba singayenzi kube yi20 nami ngizalethe enye i10. Don't ukuthi amnyangise ukuthi vele lo kasakayilethe kuzasebenze yami. Wabe sithi ngcono singenzelele kube yi20 kg. uRubeni such a character yokuthi khona lokho akukhulumile wongeke umthembu uRubeni. Lawasi kulabantu abalamanga. But kulabanye abaqamba amanga bazikhola ukuthi nxa ngiqinisile. Somunye wathi abantu lokho lihlezi lapho. Abantu kulebhalabhala elifile lapho babhizi bathapha inyama. Abantu basuka bejuba lekhona. Wathi bona abantu bonke bayahamba yimngade senze wathi hayi nxa umuntu uqinisile. Alakade bakhathele khona khona. Wathi ngicela lapha ngiqinisile. Abantu abanjengoRubeni. uRubeni bathandekayo wayesiza njengamabhasi eHarare nxa liwazi amabhasi eHarare. Ibhasi eHarare yaqala ukudumela ngo7 o'clock amagantri laphana nxa ngekhe renkini ngoba amagantri laphana kwa-arrival. 7 o'clock iduma kwaphana. Iduma erevu driver ingane yengene emgwaqeni iphinde ibuyele so. Ijayi utaso ingane yengene ingabona kulabantu abathuthayo kumbe isikanye esithuthayo so ingene emgwaqeni so ukwazi ukuthi ugade ugijima kodwa ungavele uhlale phakathi yabuyela ime lapha ekade. Yami lokho ihlezi njalo bijana mama banjalo abantu abanama-character kaRubeni kungathiwa khona kule effort lapha uyabeza beduma mama udala lapha sihamba sonke kodwa mhlawumbe i-effort uzabona uyiwa. Kungathiwa esambeni siyeklina i-church siya-accelerator mama kodwa mdlalo wawuklina osuku lokuklina uzabona uwedwa kuphela. uRubeni wayenjalo bathandekayo wayenesimilo esinjalo kuthiwa uRubeni awuzuku. Nxa ufuna ukubona ukuthi uRubeni wayenjani ingxenye abantu bengacabanga ukuthi yini sasibu asabe kuGenesis chapter 42 verse 87 uzwe ukuthi uRubeni uthwani. Verse 37. Yeah. uRubeni wasesithi kuyise ungawabulala omabili mani ngale siqale sinike i-background. Ngesikhathi uJoseph akasekho bakhona ukuthi efile ngoba bathe ufile betshela uyise. uBenjamin sokusela uSimiyoni ngani sokumele kuhlanjwe le bayafika kuJakobe kuthiwa uRubeni wabesithi kuyise zwana baba kuthiwa sibuye lo mfana omncane ngale eGibhithe ukuze bakhulule umfowethu. Kuthiwa uRubeni waletshela uyise wathi zwana baba nxa uJakobe ungamnika mina ngihambe laye ngiyabuya laye. Ngingekela ukubuya uBenjamin ngingekela ukubuya noBenjamin ubulala umntwana wami laba mthu. Fayise wadla athi ndefa. Angeke ukwenze lokho. Kodwa wayethembakele wathi ethembisa kuphela. Wathi mthathu bangahamba. Futhi verse Genesis 42 asa verse 37. uRubeni wasesithi kuyise ungawabulala omabili amadodana ami nxa ngingambuyisi kuwe. Mnikele ezandleni zami mina ngizakumbuyisa. Yes. Verse 38. Kodwa uJakobe wathi indodana yami kayiyi kuhamba lami khonale umnewabo sewafa usenguye yedwa oseleyo. Nxa evelelwa ngokubi kulolu hambo lwenu lizakwenza ukuthi ikhanda lami eliyimpunga liye engcwabeni lidabukile. Genesis 43 verse 8. Verse 8. Yes.
uJuda Zwana uJuda, usithi asa. uIsrayeli uyise wothi umfana ahambe lami sizahle sisuke nje masinyane Yeah. ukwenzela ukuthi thina lawe kanye nabantwabethu siphile singafi. Verse 9. Verse 9. Yes. Mina ngokwami ngizanikela ngokuphepha kwakhe. Umlandu wonke ngaye awubekwe phezu kwami. Yeah. Nxa ngingambuyisi kuwe ngimbeke phambi kwakho ngizakuba lecala kuwe impilo yami yonke. Njengoba kunje nje aluba asizilingananga ngabe sesihambe saphenduka kwaze kwaba kabili. Verse 13. Verse 13. Yes. Mthatheni umnawenu naye libuyele kuleyo ndoda ngokuphangisa. Siyabonga. uRubeni uyafunga kuyise. Uthi zwana bawo. uBenjamin mlethe lapha Sihambe la eGibhithe. singekeni ukubuya noBenjamin baba ubulala abantu abami laba bawu2. Wathi uJakobe ngenxa yokuthi character kaRubeni wayeyazi. Wathi Reuben ufana uhambe naye. uJuda wabesondela wathi zwana baba nginika umfana uBenjamin Sihambe la eGibhithe. mina ngizahlawula ngempilo yami nxa ngingabuyanga naye uBenjamin. Ngivumele ngihambe naye. uJuda eqeda ukukhuluma uJakobe wathi mthathe umfana uhambe naye. ngale uRubeni uyalila uJakobe kodwa lapha uJuda wabevuma wathi umfana kahambe. Kulabantu abanjalo uJakobe wayesazi ukuthi vele uRubeni engahamba kuye ngenamfana afika phike ukuthi nguye wahamba nomfana. Engahamba ngenamfana afika phike ukuthi wafunga ukuthi ubulala abantu abami ngenxa ngabuyela. Wathi umfana ngekahambe. Ezobanye abantu bexoxa kwenye indawo. Abexoxa ngomunye indoda ofana noReuben. Angimazi la. Babe sithi indoda lo wayeziphika yena. Asithiwa iziphika. Bathi kwakuyipicture, but picture yakhona wayengamanga kuhle. Bebabili athi lo umoya. Lo ke alo ayelo angimazi. Hayi but nguwe lo kade hayi vela sifanana isimo. Phazi la ndula isimo. Hayi but ngoda ayisimo vela ngimazi. uRubeni wayenjalo. Kunomunye umuntu engakimazi kithi wayekwanisa ukuphikela zakhale kodwa kunguye. Aphika zakhale nsibili kodwa kunguye. Wayenjalo uRubeni. uJakobe wabona ukuthi abantu abanjalo ngeke bathini. Ayisizwe. Manje i-challenge enyaba khona ngoRubeni yikuthi into le ingayiphelelanga kuye kuphela wayihlanyela lebantwaneni bakhe. Numbers 32 verse 1. Ngenxa yesikhathi funda verse 1 ngizakubisa usehlangana. AbakoRubeni nabakoGadi ababelemihlambi emikhulu yezinkomo lezimvu babona ukuthi amadlelo emangweni waseJazeri leGiliyadi ayemahle ezifuyweni. Ngakho baya kuMosi naku-Eliyazari umpristi nakubakhokheli babantu bathi umhlaba we-Atharothi leDibhoni leJazeri leNimra leHeshbhoni le-Eliyale leSebhami leNebho kanye leBhiyoni uThixo awunqoba phambi kwabako-Israyeli ngumhlaba olungele izifuyo. Njalo thina nceku zenu silezifuyo. Base besithi nxa sesifumene umusa emehlweni enu leli lizwe aliphiwe izinceku zenu libe yisabelo sethu. Lingenzi ukuba sichaphe uJordani. Verse 6. uMose wabuza abakoGadi labakoRubeni wathi kambe lingahlala lapha amanye amadoda akini esiya empini na? Kungani lithelela abako-Israyeli ukwesaba ukuchaphela elizweni abaliphiwa uThixo na? Mana khona. AbakoRubeni sefile umdala sokusela isizukulwane sakhe. Bayaphuma elizweni laseGibhithe baqonde eKhenani. Nxa besuka ngale basuke besithi bona baye eKhenani. Kodwa ngenxa yokubana uRubeni is unstable as waters. Sebesendleleni babona ilizwe laseJazeri kuthiwa lalilihle kuyi-green
Sakutshela lathi siye eKenani kodwa into liyana Mose kayisasebenzi ya. Thina sisaye eKenani sesiphilela la. UMose wathi madoda kathi liyenzani? Hathi lasuka sithi liye eKenani, bathi sasuka siya khona kodwa ilizwe leli lihle thina sesisala la. UMose wathi kathi liyenzani? Lizadinisa abafowenu. Kambe abafowenu bazakuya empini lalisali. Ngazi ungafunda usiya phansi. Into lazwana nxa kuyindaba yenu. Singachamba nabo siyebancedisa kodwa siphendula thina. Nxa kuyikuthi wasabelini singachiya abantwana bethu lapha sihambe siyebancedisa bathathe kodwa thina siyaphendula. Kanti likwenzelani lokhu? Yikuthi uRubheni zanstep ezothasi. Kunabantu abatsha futhi abanjalo lo. Kunabantu abatsha abanjalo. Ngingangena ngikezeli ku relationship. Lezi ehamba ku youth camp. Likuthembisela umtshado. Bahambe phili ku youth camp. Afike dayi indaba eKenani esikhohle nayo mina semphile. Okay. Ngoba sebonile phela ilizwe lihle laseJazi. Ngathi eKenani esasithe sizakhona. Asisahambi mina sengisimali. Ngoba ku youth camp sefike wabona iJazere enhle. Wabona iJazere yellow bone. Wabona iJazere dark and love. Wabona iJazere lama hips. Wathi mina lesi siyakhona ngisayina phela la. Abesesithi kanti mngane kodwa wena wonke sihamba sonke emtshadweni ke. Wathi nxa ukuthi wena ufuna umtshado. Ngilomngane wami la. Ngabe ukuthi usirious indaba yomtshado. Mina ngingakuncedisa ngudingela omunye umngane wami. Kodwa mina lawa sahambi sonke. Umngane wami nayo umunye right kakhulu. But mina liyasayi. Ngenxa yokuba ufikile ku youth camp wasenukelwa ifuel tosisi bona bale challenge le petrol le diesel. Engafika nukelwa ifuel network ye relationship yalahleka. Yalahleka network ye relationship ithi no signal. Ukunukelwa nje ifuel yathi no signal. Ngawe ngotona ukhuluma indaba yomtshado amna ngaqalisa ukunceza nomunye umkhazeni wami right la. But mina hayi angisaqhapi iJordani lisaliqhapi semsima la. Yes. Wayinjalo uRubheni. Yeah. Bakhona ivini abanye abachadile abanjalo. Okay. Ngambuza ukuthi uchadile angathi kakhulu. Angijani. Nathi kakhulu angijani. Basikhathi yabona hayi ngile ngamphamba ngisayikhipha ifake esikhwameni kodwa umuntu wami lokukhanya ukuthi kule nto ehlala la. So zami ezithandekayo yi-problem kaRubheni. uRubheni wayenjalo. uRubheni was unstable ezotha. Uthi indaba yokuthi siye eKenani hayi mina ngasayikwanisi mina sengiphelela la. Engiphelela. Ungafunda into yababuhlungu ngabantu bakoRubheni. Xa sokuthunjwa abantu isizwe sokuqala ukuhamba sonke sento. Yibo abathunjwa ukuqala. Ngenxa ukubana bada ukuthi baye lapho kumele baye khona. Bada ukuthi baye. You shall not excel. Hambe mfunda kuhle ngesizwe sakoRubheni. Kutaka uyikuphumelela. Imbali yabantu bakoRubheni kwakungela judge, akula judge eBhayibhelini wayezala isizwe sakoRubheni. Okay. Akula hero eBhayibhelini wazala isizwe sakoRubheni. Akula prophet eBhayibhelini wayezala koRubheni. Ngoba umdala wathi uRubheni shall not excel. No judge, no prophet, no hero. Ngafunda kuphela kule one owabaliswayo okuthiwa labantu abangu-30 First Chronicles, but it was not amongst the great men. Reuben, you shall not excel, you are unstable as waters. Habe funda kuhle iBhayibheli kuNumbers. Numbers chapter 16 asole sifunde eMasikhala. uDathani noAbiram abahlamukela uMose babephuma koRubheni. Abathi zwana Mose, uNkulunkulu kanti ukhethe wena wedwa yini? Lathi usikhethile uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi bona babe lefindo babebuhlungu ukuthi indaba yokuthungamela ingeyabo. Kodwa uyise wangaziphathi kuhle bayithathela. So basebevusa umvukela. Kodwa bevusa umvukela babona ukuthi umvukela wabo usoke wama. Nxa bengu-2 beyisizwe sakoRubheni basebesiyacela uKhora ozala komLevi ukwenzela ukuthi bathi uKhora umele abapristi. Thina simele leadership.
civil leadership but omele abapriest now uyakhona umyeka asambise kuba bathi zwana mos ukhona omele amela lo Aaron uRuben laba labo Abraham lo Dathan omele bamelane lo Moses ngoba ukhona umelana labantu ukuthi hayi phela lami ngumlevi wena Aaron lawaza lesenza kolevi lami zalesenza kolevi kodwa upriest singakhohlwa kwakungabesenza kolevi kodwa inzalo kaAaron but ukhona bangasobakho khona wabesima la ukuthi lapho kukhethanga nalodwa ngathi sikhethiwe Reuben we shall not excel. Sihloko zami ezithandeka even e-church kunabantu abanjalo who do not follow procedures. Hayi thina sifuna ukwenza ngendlela yethu. Abantu bakwaReuben bahamba bayahlala duze nabantu baseMoab. Abantu uThixo ethe kabachithwe bona benza izono eziningi bafunda imikhuba yaseMoab kunokuthi bayeveza uThixo eMoab bona baqala ukulandela imikhuba yamaMoab ngenxa yokwehluleka kwabo uNkulunkulu wasevuma ukuthi abantu bakwaReuben baye kuthunjweni. Sihloko zami ezithandekayo phela umakhelwane bethu esakhelane nabo bafunda kithi kumbe yithi esifunda kithi. Kuba unfortunate ukuthi ngiyabe ngakhelane lo muntu ongakhonziyo kodwa izinto ezimbi azifunde kimi yena engakhonzi ukuba bekufunda kimi. uReuben was supposed to be a beacon of light endaweni yaseMoab avangele eMoab kodwa uReuben wafunda imikhuba yaseMoab waziwenza izinto ezimbi okwedlulane baseMoab. Xa sibala sisiya kuSamuel sithola kuthiwa uReuben ukhona ngenxa yani uReuben simthola ekhona emagedini alithumi lambili ukuthi kuthi Noma chapter 33 verse 6 asoke siyifunde ngesikhathi uMose uthi yena let Reuben live and not die and let not his men be few. Esayifunda uJudges 5 verse 16 abahluleli chapter 5 verse 16 awuyifunde. Judges chapter 5 verse 16. Verse 16. Yes sir. Lahlelani ezibayeni ukuzwa amakhwelo enqanda. Lahlalelani ezibayeni ukuzwa amakhwelo enqanda izimvu na eziqintini zakoReuben kwaba lokuhlolwa okukhulu kwenhliziyo. Eziqintini zakoReuben kwaba lokuhlolwa okukhulu kwenhliziyo. Indaba abantu ibizo likaReuben likhona ku12 gates yikuthi eziqintini zakoReuben kwaba lokuhlolwa okukhulu kwenhliziyo. Eziqintini zakoReuben kwaba lokuguduzwa kwezinhliziyo. Bahlola inhliziyo zabo bazibona ukuthi they are stable as waters. Bazibona ukuthi bayaphuphuma njengamanzi. Awukhali into seceleni kwakho wathi Reuben hlola inhliziyo yakho. Bazihlola inhliziyo abantu bakwaReuben bayabona ukuthi inhliziyo zabo zinjani. Bathi sebekwenzile lokhu abakwaReuben basebezisola ngakhona lokhu iReuben esalisinayo. Amen. Sihloko zami ezithandekayo singabe sifebile njengoReuben ayisikoza sesifeze khona ekhaya ukuthi uzihlola inhliziyo ngempela. Singabe silandela into yezithombe njengoReuben ayisikoza senza sibe khona ekhaya ezweni zihlole inhliziyo njengoReuben. Kungaba kunengi okwenzile ungabe unstable even khona lapha eChurch abantu abakutrust ungaze ufunge njani uthini vele abantu basala bengakuthembi zwana kutshela hlola inhliziyo. Yakazi kulo munye umuntu khona apho ngaphansi ukuthi ethela ngithenzela ama toilet mbona isilwane lapha abantu bonke kuhle kodwa hayi lapha aslen sichayisene but omunye ngathi mbona isilwane ubona umuntu egijimisa khona ngani hawu uzibana limazi. abakoReuben bahlola inhliziyo babona ububi babo abahlola inhliziyo zabanye abantu bahlola ezabo inhliziyo bananzelela ububi babo babulahla babuchiya babuflathela benyanya isono njengobulephero. Sihloko zami ezithandekayo awuzenza sikhona ekhaya ukuthi sihlole inhliziyo zethu unanzelela ububi bakho
ukulahlele khatshana. Inkosi ngicela sigijimele isikhathi samasiko. Asikhangelele uGadi. Genesis 37 verse 2. Verse 2. Lo umlando wosendo lukaJakobe. uJosefa ijaga elineminyaka eli-17 wayeselusa imihlamvu yezimvu labanewabo, amadodana kaBhiliha lamadodana kaZilipha, abafazi bakayise, wasebaceba kuyise. Umfana lo uGadi uzalwa nguZilipha. uGenesis nxa sitshela umfana lo kukhanya abantwana bakaBhiliha labakaZilipha babengaziphathi kuhle ngale gameni. Ayisikho ukuthi uJosefa wayengumaceba, kodwa abafanele babesekweluseni kuthi abantwana bakaBhiliha labakaZilipha babegange ekweluseni. Manje uJosefa encothi character yakhe right, into le yayingamphathi kuhle, abuye amtshele isethi baba, nxa singale egangeni labafowethu benze usona. So kukhanya ukuthi from the start abafana laba abanakwenza okuhle okuzafunyanwa kubo. Genesis 49 verse 19 asigiji. uGadi uzahlaselwa liqula lamanxusa, kodwa uzabahlasela bamuphe izithende zabo. uGadi uzahlaselwa liqula lamanxusa, kodwa yena uzabahlasela bamuphe izithende zabo. Lapha into nesitsho, God, a troop shall tramp upon him, but he shall triumph at last. Lanxa utheni kukhanya uGadi lapho uzahlaselwa izitha kakhulu, kodwa esikubongayo yikuthi uGadi kuthiwa ekucineni uzakunqoba. Amen. uGadi is a backslider. Sikhuluma ngabantu phakathi kwebandla abanjengoGadi bathanda. Kunabanye abantu engambabone mina abangama-backslider abasabuye echechi la. Uzwe bethi bona ngingangena igedi likaGadi. Sihlaba zami uGadi is a chief backslider. Singababalisi oPeter Sifani Sozibani, kodwa uGadi siyananza ethi he is a backslider. Kodwa kulento ethinto yokucineni ukuthiwa but God shall triumph. Awula backslider ezongena ekhaya. Abazangena ekhaya ngama-backslider avumileyo baphenduka. Likhona abathandekayo. Singaziqinisa ithi hayi uGadi kuthiwa uza hayi. Kulezinto kuthiwa uzahlasela linxusa, iqula lempi, iqula lebutho. uSathane indlela asihlasela ngayo bathandekayo kasihlaseli ngento eyodwa. Sikhona khona lapha kunengo okusihlukuluzayo. Siyagula, siyaswela, sifelwe, sijwe izihloko, imisebenzi iyala, amabhizinesi ayakhonapsa, konke singazi sithi siyazama ukuthi kwenza akuphumeleli, sizintandane, umhlaba uyasihlukuluza. Kulamanxusa asihlaselayo, asingeke sikwazi sikuqede. Umuntu munye ngamunye ziningi into ezimkhathazayo. abakoGadi benjalo behlaselwa, abafundi 1 Chronicles 5 verse 20. Verse 20. Yes. Bahlolulelwa ekulweni kwabo labo. Njalo uNkulunkulu wanikela uHagari labanye bakhe ezandleni zawo. Ngoba bakhuleka kuNkulunkulu empini, wayiphendula imkhuleko yabo ngoba babemethemba. abakoGadi bathi benjalo kuthiwa bahlasela linxusa lezifo, bahlasela lixuku lezinto. abakoGadi kuthiwa kubalekeni kwabo bakhuleka kuNkulunkulu. So uGadi power yakhe was in prayer. Kwakusithi into nxa zizimbi kuthiwa abakoGadi they were prayer warriors. Ekubalekeni kwabo babekhumbula uNkulunkulu, babekhulumisana noNkulunkulu, bakhala bathi Nkosi sikhulule uNkulunkulu wabakhulula. NjengoJehoshaphat wakhalayo wathi Lord save me, uNkulunkulu wabemkhulula. Sihlobo zami esithandekayo, uThixo udinga abantu abanjengoPeter. uPeter ngolunye usuku kuthiwa ahamba phezu kwamanzi waseqala ukutshona. Awahamba phezu kwamanzi waseqala ukutshona.
angangekho mina emngcwabeni kaPeter kodwa ngiyakukhumbula ngiyacabanga ukuthi bathi sebekhuluma emngcwabeni kaPeter batsho ukuthi uPeter wazala ngomnyaka onje waphila ngomnyaka onje wahamba noJesu for 3.5 years wayengufisherman wayenomfazi wayenomamazala kwakutheni baqalisa bazi bathi ngolunye usuku uPeter wahamba phezulu kwamanzi Alikhona bathandekayo ayindaba yokutshona leyi ayisiye singayibamba kodwa uPeter even iCV yakhe ayingabhala ukuthi he once walked on water Ababhalwa kwahamba phezulu kwamanzi hayi ngoba isimanga sikhe kutshonini isimanga sise kuthini uJesu wahamba phezulu kwamanzi yikho kulesimanga khona hayi sokutshona sosimanga bathandekayo but isimanga ayikuhamba phezulu kwamanzi zazikhona ezinye lezana zingu-11 azizange zihambe phezulu kwamanzi even lanamhlanje azikaze sihambe kodwa uPeter wahamba nxa kwasungathi kuyambuluzelwana uPeter wayengazitshela ethi lingaze lithini lina vela lingaze lihambe phezulu kwamanzi alikaze lihambe phezulu kwamanzi wayengeka athi ukuthi lina lingaze ligalule wayesithi lina lingaze lihambe phezulu kwamanzi mina ngeke ngahamba phezulu kwamanzi abantu bayathanda phela uyakwazi ubishwana kuchiwana lokho emfeni kuthi uhambile phezulu kwamanzi abakuchiyana kusivuwe ngeke akuchiye vile kuthi mina ngahamba phezulu kwamanzi alingathinto okunye lokho kodwa njalo kuthi wathi sejona uPeter wakwazi okwenza wabekhala wathi inkosi ngisindise uJesu wabembambisana nokusindisa sihlobo zami ezithandekayo singabantu abahlukuluzelekayo kanye kunenge ukusihlukuluzayo phakathi kudingakala abantu abazokukhala bathi inkosi sisindise amen uGadi wayengumuntu onjani Jeremiah 3:10 15 Verse 10. Yeah. Kukho konke lokho. Yeah. Udadewabo ongathembekanga uJuda kabuyelanga kimi ngenhliziyo yakhe yonke. Yeah. Kodwa ngokuzenzisa nje kuphela. Yeah. Utsho uThixo. uThixo wathi kimi uIsrayeli ongathembekanga ungcono kuloJuda ongelaqiniso. Hamba uyememezela ilizwi leli ngasenyakatho. Phendukani Israyeli ongathembekanga. Utsho uThixo. Ngangisuka kwaqela futhi ngoba ngilesihawu kutsho uThixo. Ngangikuthukuthelela ngokuphela. Vuma icala lakho nje kuphela. Wahlamukela uThixo uNkulunkulu wakho uzihlakazelele kuNkulunkulu bezizweni ngaphansi kwezihlahla zonke eziluhlaza njalo kawaze wangilalela kutsho uThixo. Mana khona apha ngenxa yesikhathi hamba uFirst Chronicles 12:8 uthi yena uIsrayeli ongathembekanga ungcono kuloJuda obuya ngokuzenzisa. uJuda ufana nalabantu abakalandela uJesu bathi Jesu kathi ubungadala sikudinga la uJesu athi alingidingi ngoba lifuna ilizwi kodwa ngidinga ngoba izolo indlela usuthi wayinjalo uJuda wayengabuyi kuThixo ngenhliziyo yakhe kodwa kukhona owakusenza uJuda abuye kuThixo. Zihlobo zami ezangayo nxa kuyikuthi wena usubuyele emuva ekukholweni ukhona echurch uyabe njenge-lost coin yayilahleka isendlini buya kuThixo ngokuthembakala. Ungabuyi ukuthi la mana ngiye kuThixo. Mana ngiye kuThixo ngene ngathola imali yerent. Mana ngiye church ngene ngakhonza mina ngaqhatshwa. Mana ngiye khonza ngene ngakhonza into zami zingathemba. Buya kuThixo ngenhliziyo yakho. Zihlobo zami uthi phenduka wena Israyeli ongathembakalanga buya wena Juda ongathembakalanga. Zihlobo zami uThixo ku1 John chapter 1:9 uthi nxa sizivuma izono zethu uthembekile futhi ulungile uThixo but uyakwanisa ukusilungisisa uThixo. Amen. Yabona mina khathesi umuntu engangenza olunye lutho ubusumbuza ukuthi uzibala ukwenzeni athi ungitshayile ungitshontshele kodwa uthi isono singavunywa kuThixo unxa usubuza ngathi uzibala uyenzeni uThixo yathi kenzani ngoba indlela uThixo axolela ngayo izono zethu uyazikhohlwa uyazilahlela ekujuleni nasekuzikeni kolwane. Nxa kuthiwa kulento uthi ngoba uThixo nguThixo ongakhohlwayo kodwa nxa kuthiwa kulento ayikhohlwayo isono esivunyiweyo. Isono esivunyiweyo uThixo kasithini.
ibhuku lakho lungakhansilela belomzila nje ukukhansilo but uThixo kagcini isono kakafaki le dustbin uyalahla khohlwe ngaso ube isidalo esitsha. Amen. Kulokunye engifuna sikuthathe lapha nxa sigoqa ngabantu bakogadi. 1 Chronicles chapter 12 verse 8. Abanye abakogadi babalekela kuDavida enqabeni yakhe enkangala. Yeah. Babe ngamabutho alezibindi belungele ukulwa njalo bekwazi ukuphatha ihawu lomkhonto. Ubuso babo babungobezilwane njalo belesiquku njengamagogo ezintabeni. Verse 14. Verse 14. Amadoda akogadi ayengabalawuli bamabutho. Kuthi omncinyane wabo wayengamelana labalikhulu, kodwa omkhulu wabo engamelana labayinkulungwane. Abantu bakogadi laba okuthiwa baftasela lenxusa, baftasela lenxusa lezinto kodwa ekucineni baza kunqoba. Kuthiwa abantu bakogadi laba babe ngamadoda empi, babe ngamadoda empi. Zihlobo zami zidanga akuzibuza ukuthi ungumuntu wani. Akuyazi ukuthi abanye abantu philo ukuthi abantu benkosi. Akukwazi ukuthi ungumuntu wani wena. Babe ngamadoda empi. Kuthiwa babekwanisa ukuphatha umkhonto lehawu. Kwakungasomadoda dedesayo. Madoda lana akulezi insuku othi nxa ingeza kahle abhale kufake ku-status ethi I'm not feeling well. Akwasomadoda njalo, kwasomadoda eporridge abantu bakogadi ma. Kuthanxa osithi bakhangele ubuso babo awufana lezilwane. Baba lobuso bezilwane. They were warlike men. Kwakungamadoda empi. Kuthiwa isiqubu sabo babegijima njengamagogo entabeni. Ayikuthandi wabona amagogo. Nxa kwazingela ezintabeni uzingela izimbila lamagogo wazika. Uyalazi kahle igogo wena ukuthi ligijima njani entabeni wena. Khangani liplagiwe egensini. Babenjalo amadoda akogadi. Ngakhula ngejubane labo mpofu. Akhula ngejubane bebalekela isitha. Kukhula ngejubane labo bengemva kwesitha beqotshanisana lesitha. Kuthiwa babegijima njengamagogo ezintabeni. Belobuso obunjengobesilwane empini. Kuthiwa amadoda lawo okuthiwa lawo yidela kalikwazi ukulwa. Kuthiwa wayekwanisa ukumelana namadoda angu-100. Eyi-1 okuthiwa lawo vele impika yazi lo lidela lo. Kuthiwa yena wayesilwa namadoda angu-100. Babemnika 100. Wena ngokuyiserevita kwakho lokutshona ukudla umoya lokuvumuza uvukule flu sasa. Kuthiwa akwanisi lo, awuthiwa lo uyaxega lo. Ngaka ngezwe okunye kwenye indawo kuthiwa ngongalo mhlonyo. Ngase ngusala ungalo mhlonyo kwini. Kuthiwa ungodoli lokhuyana okuhlonyelwayo kuthiwa ukuthi ungawudonsa ingalo ziyachuphuka. Kulabanye amadoda anjalo abachuphuka ingalo bayakhumuka ingalo imkhono leyo bayakhumuka. Babengekho njalo abantu bakogadi. Kuthiwa the weakest wogadi okuthwala amandla wayefuna 100. Wayefuna 100. Libancane kabe echechi lalini ukumelana nokuphekwa lokogadi ongelamandla. Ongelamandla okogadi libancane kabe ukumelana lokho. Omkhulu wabo kuthiwa liqhawe lithenjiweyo. Kuthiwa wayefuna 1000. 1000 wayefuna la. Ale labo ngabantu bakogadi. Abantu bakogadi babengafani naleziyani inhloli. Azahamba ziyahlolisa ezazile-grasshopper mentality. Abathi bevela hloli ilizwe bathi thina sivele sazibona sizintotho viyani. Abantu bangikhona abaqinile bade balaphana. Lelizwe langibona lidla amadoda akhona. Thina sizibone sizintotho viyani. Asifuni abantu abalengqondo entotho viyani lapha ebekezela. Kulabantu abalengqondo zentotho viyani. Singathi sifuna ukwenza i-effort babona sisehluleka. Sithi sifuna ukwenza i-guest day balengqondo entotho viyani bathi akusoke kuphutshe. Singazi sithi sifuna ukwenzani bazibona beyizehluleki. Ngoba le ngqondo entotho viyani. Bantu abatsha babe le ngqondo entotho viyani ngihamba ku-youth camp. Abazali babhadala imfihlo nala ehamba ku-youth camp ngale. Uzafika at least ubonwe kumbe ubone. Uthi ufika ungakhepha labantu besithi church wena usuzibonile entotho viyani.
Uhambe ekhempa labanye abantu basuka kwamanye amadisi usuzibona usehluleka vele usuzibona into vele. Suka unyathelo uxolisa unyathelo sesaba. Ngoba le ngqondo into viyane. Basibona into viyane ebantwini. I-challenge ekhona bengavela bakutshela ukuthi wena umnyama usuzibona into viyane. Bekutshela ukuthi wena umfitshane usuzibona into viyane. Ungabe le ngqondo into viyane. Umuntu okwanileyo. Umuntu opheleleyo. Umuntu opheleleyo. Ya, kunabantu abanengqondo into viyane. Ezingqondo zento viyane siyazifaka futhi i-community. Mina ngile challenge vele elizweni. Yapastor bakudube umuntu waqala uHollywood Vision ngo-1980 namhlanje usiyabona. Lokho esina ngehlupheka. Thola abantu beba umdumo ungasebenza wevision into leyo engikhathaza umaza. Thola abantu beba ngisana udumo sesifikile kwaphala. Hamna ngihlupheka kakhulu okudlula yena. Hayi ngoma ukuthi mina ngihlupheka kakhulu. Ngikhathaze abantu balengqondo into viyane baba umdumo. Thola sibangisana udumo sibi indoda bangisana udumo. Hayi ngihlupheka kakhulu. Kulabantu abazibona bengama-failures empilweni. Kulamuntu wathi nxa ezikhangele empilweni uzibone i-failure uthi zihlobo zakho mina vele ngithi vele akukaze kube lo muntu opasi o-level nami vele usoke ngiyipasi. Ngithi vele akaze kube lo muntu odriver nami ngisoke ngidrive. Ngithi akaze kube lo muntu olendlu nami ngisoke ngibe lendlu. Ngithi akaze kube lo muntu otshada nami ngisoke ngitshada. Kulabantu abanengqondo into viyane. Susi ngqondo yokwele kunabantu abazikhangelela phansi. Kungafika abanye abantu suthi ujwabhana wena suthi usesaba suswele ukuthi kuvule umhlaba ukuginya ukwanisa ukuphila ebantwini ngenxa yokuthi hlala ubona abanye abantu bengcono kulabo hlala ubona abantu beyiziqhwaga. Kuthiwa abantu bakogadi babe ngekho njalo abantu bakogadi babe lobuso ofana lezibane oyedwa kuphela okuthiwa lo uyikilo okuthiwa lo udla iporridge lo uyenzela ithiwa inembe wayefuna abangani abantu bakogadi. Okunye engikuthanda ngolokho ungafuni kuyacatshangelwa ukuthi uJeftha iqhawe lamandla kuyacatshangelwa ukuthi wayesuka esizweni sabogadi. Ngenxa yokubana indoda leyi sifunda ukuthi kwangasondoda yokudlalela uJeftha. Kuyacatshangelwa ukuthi Elijah umTishbite kuyacatshangelwa ukuthi wayephuma esizweni sabogadi. Elijah ngasomuntu okudlala afika declare so for 3.5 years akulazulelisa ngala banozo thini zelikwazi ukuthi uJehova inkosi osuka zakho atizeli bekwazi ukuthi uJehova inkosi akulazulelisa ngamazo okuzakubona ngoba nabantu limazi uNkulunkulu indoda yakwazi ukumelana noAhab noJezebeli. Jezebeli angasomama wokudlala hayi ngasomama wokudlala uJezebeli asomama wokuhleka ngayo uJezebeli. Ngakhohlwa ukuthi umama la nguye uAhab wathi efuna isivini sikaNabothi uNabothi wala Ahab abese endlini wafuka wadlala kuthi wafasta ekitchen wafasta lebedroom abefika uJezebeli wathi wena khanye sineme kutheni emphendula indoda uNabothi yana lesifundisa awusonkosi wena inkosi kema ukudle la sasisivile sasebesene sakho lesiya wamasithathu wamnika but Elijah stood phambi kwabo wamtshela ukuthi lathi igazi liyaxhatshwa izinja. Mtshela masomama wokudlala lo Jezebeli but isidumbu slobo zana sifuna abantu abatshela bakogadi. 1 John chapter 3 verse 13. 1 John chapter 3 abakogadi sibathola benjani kuthi sibathola bekhona ekhaya ngenxa yami ngoba uthiwa ugadi will triumph. Ekugcineni ugadi uzabunqoba bathandekayo. Asizungena ngoba sibackslidile. Asizungena ezulu ngoba sibuyele emuva ekukholweni. Kodwa sizangena ngoba yemva kokubuyela emuva ekukholweni sakho. Asilweni bathandekayo. Hayi ungatsheleli wevuka. Lanxa kukhona ukukhuba eChurch vuka sabe ekhaya manje. Fuza abantu bakogadi abawu abavuka bangena indlela baye bekhona ekhaya. Kule gate elibhale God. Amen. Asa chai verse 2 chapter 3 verse 1. Yeka ubukhulu wothando uBaba asinika lona. Yeah. Ukuba sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Njalo lokho yikho esiya.
Asam. okwenza umhlaba thina ungasazi ukuthi laye awumazanga. Yeah. Bangane abathandekayo, khathesi singabantwana bakaNkulunkulu. Yeah. Njalo lokho esizakuba yikho akukaziwa. Yeah. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho ebonakala sizakuba njengaye ngoba sizambona njengoba enjalo. Avala iBhayibheli lakho. Amen. iBhayibheli litshona okwenza umhlaba ungasazi. Hayi ukuthi vele kakawuzanga umazi ubaba. Yabona kunzima ukuthi ngazi usifuba xa wena ungazi. Awusifuba sontanga yami. Bathi ngazi sasifuba. Ngiyambuza kanona Jabu ubani? Amna usibusiso. Usibuso wami. Amna usibuso umpofu. Umpofu wanga. Hayi mina umuntu akasabe lo mpofu. Usabe lo mpofu. Osongenza imazi usibusiso yikuthi ngazi uyise. Likhona bathandekayo. Nginobudlelwano noyise. Yena vele ngimazi. Kodwa ngenxa kayise senginobudlelwano naye usibusiso. Okwenza umhlaba lo ungasazi yikuthi vele awuzange wazi ubaba. Ngabe umhlaba lo wazi ubaba, ngabe nathi uyasazi. Ithi uthando likaNkulunkulu olungaka. Olokuthi sibizwe ukuthi singabadoda akhe vele siyibo. Ayitsho njalo iBhayibheli. Ithi yeka uthando olokuthi sibizwe ukuthi singamadoda akhe vele siyibo. Ithi hayi ngafika lapha nesejube lapha ngabona esinye isitolo esasibhalwe kuthiwa ngahlala ngegunya. Ngabe ngizukhathi umuntu yazanika ibizeli nje isitolo kuthini. Ngicabanga umuntu wabuye usobhulu engamfuni. Wasesiyabeka lencwadi yenduna. Ngicabanga wafika lapho ukhansile engamfuni wahle wabika lencwadi kaMP. Ukuthi wedwa liyafuna kungalifuni sengila. Ngeke ningenze lutho. Ayikuthi alibazi nabantu abalegunya. Uyabona sasibuka umuntu olegunya, ubona umuntu ubokukhaya umuntu ohamba namabhulldog. Umuntu ohamba namabhulldog uyotshengisa. Phela umuntu ungamhlala ehamba namabhulldog, kuyabe ngani nguyolumayo. Indlela abekhamba ngayo uyathanda nguyolumayo. Uyacabanga ukuthi asobabhulldog alumayo kodwa yena nguyolumayo. Igunya abendalo yabubona ivini indlela anyathela ngayo ukuthi unyathele ngalo ukuthi ngizakuluma. So uthena lapha yeka uthando lukababa sithande ngalo olokuthi sibizwe ukuthi singabantu abakhe vele siyibo. Alright. Uthena isihlobo zami mdlala simboni asiza kufana naye. Sizambona enjalo futhi sizakufana naye. Uyabona abantu emhlabeni abayafuna ukufana nabanye abantu. Ubokukhangela abantu indlela abakhuluma ngayo, indlela abagqoka ngayo, ukhangela ama-hairstyle abantu, indlela abagela ngayo, nendlela abaluka ngayo intweni ukuthi ufuna ukufana noZibani. Kunozibani we-America afuna ukufana naye. Kunozibani we-South Africa afuna ukufana naye. Stop. Yazi bathi kulabanye abantu abakhathazekile ukuthi hayi mina ngibomvu kakhulu, mina nginyama kakhulu, ngimfishane kakhulu, ngimude kakhulu, ngiyisidudla kakhulu, ngimcaye kakhulu. Lesihlobo ungasikhathazi vele yonke imizimba leyo ifuna imizimba yesono. Mina vele phakathi wena lapho ebekezela akula ngitsho lo yedwa ngifuna ukufana naye. Ngoba lo mzimba wakho lo wesono ogwaba ngawo. Kodwa ukhona engifuna ukufana naye kuJesu. Nanebonakala kuthiwa sizafana naye ngoba sizambona enjalo. Azihlobo zami ayikuthi nanibazo omamakazi babona abantu abangomama. Abantu abangomama nxa sebelungiselela umtshado uyahlala evele ezitolo so ethwele amacrate amaqanda so uthi uyakudla ungakwazi uyabe siyagcuma ngoba kukhona afuna ukufana naye. Lanxa engakazagqoka isitiletho ngangona edinga isitina so abe practice ebegqoka ngamazwane phansi afake izithende phezu kwesitina epracticela kuphela ukuhamba ngesitiletho ngendini yomtshado. Kona lapha udala umoya la. Bengavela bamthembise bona lapha izihlobo zakhe ezilapha eUK la ukuthi moya usuthumezela iticket usuke eThembani ubuye. Mina liyahlolela lapha emini. Afternoon service liyayingena nzima khona. Uyahlatshintshe ku status efonini athi abhala I'm going. Ayesegqoka i-t-shirt ebhaliwe emuva I'm going. Kanti uyangaphi? Anizwanga. Le ticket engalifaka ku status. Engalifaka ku status. Ngathi sifaka ku status ubesuka sihambe lapho yenza. Ambuzo. Kanti singakhuluma sidalo nyaka ukuqambi lo sizakufa. Ungamuza umoya ethi uzasalula ibulala. Yidabo nakusiye ngapho. Sikhuluma ngendlalo kulendlala mani nonyaka umzethe indlala izalibulala. Yidaba wena usithi izasibulala kanti wena ke alizwanga ukuthi ngiyahamba.
abantu abathenjisiweyo. Yeah. Mathi nasithenjisiwe thina. Yes. Osithembu azi uJesu ngatsho ukuthi azithumela itiketi nje. Yes. Hayi, ukuthumela itiketi kule ndaba la kodwa kana ndaba. uJesu uthe uyasilanda yena ngokwakhe. Yes. Yena ngokwakhe uzasilanda. Okay. Amana ngitshela akwazi ufike emzini phira ungafika ngikhaya. Yeah. Ubone ngithuma uBhenado ozohlangana nomfundo kaSawuqhathina. Yeah. Futhi ungabona ngithumela uNabhenado uqhakatheka. Yes. Kodwa ungabona kuphuma mina ngokwami. Ngiyetshengisa ukuqhakatheka kwakho. Okay. Ungabona ngisithi uBhenado uhambe ethatha uphire egedini. Sengihle ngakutshengisa ukuthi wena unjani. Ikhona abathandekayo. Yes. Bantu ungabona mina ngokwami ulandwa yimi. Ngitshengisa ubukhulu bakho nokuhlonipheka kwakho. Yes. Azibona upresident nxa efike e-airport uhlangabezwa kwakho. Yeah. Sihlobo sami ezithandekayo. uJesu uthe yena uzatshiya izulu uyazosithatha. Ayinfact vela kuyiJesu. Ngoba sihlobo sami ezithandekayo uNkulunkulu uthi mina le ndoda nami simunye. Yena ngokwakho uThixo uyazosithatha ngesimo sendodana. Uyazosithatha isihlahamba leKristu. Amen. Uzayithuma indodana yakhe ibuyizosithatha. Ngenxa yokuthi siqangaqele. Abantu bathenjisiwe. Asiphileni njengabantu abathenjisiwe. Hayi unganyathela uzitotoza manje. Unganyathela uxolisa, hamba njengomuntu othenjisiwe. Likhona izulu lapha esiyakhona ufuna ukukhuleka manje. Ufuna sifake inkonzo lesithenjisiwe. Asobantu abancane thina sithenjisiwe thina. Sithenjisiwe ukholo yethu. Ontshela Nkosi. Ekuzeni kwakho. Cela ubaba. Abamusikhulisa. Abamusikhulisa. Manje sithenjisiwe. Into leyisitsho ngegunya. Uthando olungaka alokuthi sifizwe ukuthi singabantu vele siyibo. Mhlana uThixo abonakala akuthi sizakubanjana sikwazi kodwa sikwaziyo ukuthi sizafana naye. Amuna ukuthi ngizaba njani vela awesikho ngokungithabisa ukuthi ngizafana noJesu. Angizafana noJesu. Umzimba le iyabona imizimba eshuve. Angifuni ukufana noJesu. Kungayikhona omunye la. Kodwa mina Jesu avela ngawukhethi nje inkosi nomsindisi. Kodwa namhlanje mina ngiyakukhetha Jesu phambi kwakho. Unqono ukuthi mina Jesu ngakawukhetha ngaphinda ngabuyele emuva. Kodwa namhlanje mina ngiyakukhetha Jesu phambi kwakho. Sikhulile. Asikhulile. Baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya. Siyabonga ukuthi nguThixo wethu futhi ngubaba wethu thina singabantwana bakho. Siyabonga ukusihlanganisa khona lapha ukukhonza. Thatha udumo lokukhoza. Nkoselo Musa, singabe senze izono ezinjengezika Rubeni kumbe ezedlule ezika Rubeni. Sixolele sithi mayulo. Sicela ukuba khona ekhaya izolo. Singabe senze ezika Gadi kumbe ezinjengezika Gadi. Sixolele Nkosi. Sicela ukuba khona ekhaya izolo. Simile ngezinyawo ngenxa yokukuthanda. Lokuhloyisa kangaka ukunqoba isono. Usithwalise nzima uSathane. Kunengi akuletha empilweni zethu. Sicela usilwele usinqobele njalo. Nkoselo Musa phathisa umuntu wonke lapha. Lapho sibuthakathaka khona susa konke usiqinise elizweni lapho. Lapho sehleka khona silwele usinqobele Jesu. Masinyane nxa kugoqa umhlaba lo sifuna ukubana sibe sembusweni wakho. Konke lokhu sikucela ngoba siyakhona. Ebizweni eliligugu elenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Wasivalela ngasifuthi. Usulumsa isibuse sonke.